أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد hamade namna monao ngamibanu damina mtukufu shujaa le grand notable ujulianuele dina la Ismail Badore ala harumu mji mtukufu wa Shezani Yambanku ngena misaji yanzia ibehe ha niono ukamini wa shamba ukana tengela abantu bo mwanashe wangu fundi fakhari uje banga manzo nibeshe o wa Komori mesaji bangu tamba abonga mjotanga banga mina masuala na jwanzani uzise notabilite hamadawe gofikirije jana wafanyishia meeting nkuu ya mando kabla rawaja pe message yao harimo mji wa Mtuje. Baada yabo meeting hiyo wanruwa ono manadamu yarenga makopa ya mvinyo ya jizingiza wanruwa ishia ze hutuba za kahamba ya uka mhimudo kangela zimuri bakiwa no mahamiji bezenti zendela usoni wao wanruwa kanti yapo mahamiji na muone Kenya na muone jao hadi wazeza liswalihi ya ukafanya mahamishashi hadi wazaya ukaeka mahamiji do kamria toba kiyabo Kameruni kejajo kena mna iloka ngio na Paul Biya ngio na mitka makopa ya mvinyo harumanti ya Kisilamu na mufti wa ikayao ngu saidi yo ezi no haruma meeting nge hulangu toranda ihano shababi pia ulikuwa makopa mvinyo ezadunga yabo mwana wazali hende haralwa mapisha ngabo wajowi yaona o mahalani banu Waislamu wa Komor. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Hamani heli mzishi ya mfundi haonesa tizaliwa mjinishe zano harumembo nku haujulihana ya ismu ya Ismail Badore Ahmed ngamwendo ho tangani ndo handani ukaijobi ni jeho zadeni shawo zadenga rjo huja baada zalia dola wa harumezi. Amina ya Rabb. Rimwambia nuka ya zenongozajiri Mtuje kasijaparo jiri o harume dunia haukayeka ndo wendengwa wafanya politiki wanruwa ndisa zede bazini yoke ikire polisi ne gendarmerie ne magari ya daula ne zemali wende wadoha la sali na ziri na ulekeza yotide hazahao hazahao ngebijwe serikali parti uyo ilibe wanru hale ziri walekeze sali wazanu holiho bunjilo la parti ke jaladhimu ya magari ya daula zemali za daula kozep wende wafanye hazila hukama ngone sauka ijo bidi wala wambongo ndo harumaze vote watie plenty wardi wa fime wa bloke we henti wakatiru kaenda waonese ushahidi hakika shangari one sauka ya wala wambongo ndo harumaze vote wa wahara na bonga wavukanga bo magistranga bo wandu wa gendarme bandu wa polisi zango zila pia ngojoka zango zila wala kwati na haki shawara ge uhara wa utendeza abahanga tumwere ani ozadi mwambie nukazintiza hazalinga ziwazi wao. Allahumma amina ya Rabbi. Azalika jabaki na 15 jours harmoise. Amina ya Rabbi. Jabaki na quelques jours harmoise. Amina ya Rabbal alamin. Wandu walo harmoenga zija haini wandu najipangishe washingia kura watemiri watemagaya wa usemiembe watema bareni hautahawaji wamsia humaji msaidie na belu tiri bomse humaji msaidie na belu ngajoko tamahala watalie yawe kambaya zanzia kwa nahunda mahala wabire yaboze nimba zao zile ngardu zirenga kuliho zilande zemali za daula zifanye fwaiye rinike waitsandraya ne bambao ne mbude warinike zirewe nezi maskini ngari mwambia nuka na mlau hara hamana mme hamana mshe haukaka vati voti haukaka tu ka 18h ujone soka honduze voti haukaka tu aminu kaka bomru ulo amfasi umopoze haukaka hamba honduze voti harangele jeshi halisoma bareni gamjunja mondani mbandai ya bora nzinde semeninu na mbloke emabavu mbloke zenzi ya mtidota ukamwendo harme place de l'indépendance walo moroni walo itsandraya walo hambu na wando harme place de l'indépendance sho walo banku na mshinge banku walo mitami huli washinge mitami huli walo mbude washinge mbude walo mbajini na washiri na dimani haini wando na washinge hokai dunia kena urisaidia ekasi hizi karikatundera rema hakika urema redziha wowo kwatu rema ngebidwe kari remwa rireme ngebidwe kari dzihiwa dzihe ngebidwe kari dzihiwo wadzihe kari remwa wareme sheni sawa jurishangaza rinja monda niri banda rinja mishana niri banda rinja mava niri banda yabo harmoji na kwatono kakomborega problem na zalika tufanya politiki shaba sangufanya shindi wanti azalinge hamamru lozo azalinge hamamru lolo hakaka tuvumbuwe zirewe katuvumba zimaskini katuvumbuwe wanrodu hazi katuvumbuwe wanatiti yabo wote mri ya meritia rume daula katuvumbuwa hazi katuhozwa no ananti katuvumbuwa salaire ya ralvi kume
mrungu loje moroni na nyumba na wana na likoli no hayano handuze mhadalwa jana mhadalwa juzi mhadalwa leo baseka wala mhadani wa wahema jumbane magari wa bahizo wana nona na shahao ze bankizi jaya abo nyinyi na mhadaye na msunduse belu msunduse msaidie msunduse azali ne familia hahe rengeyezi rikena usawa wa maisha rikena usawa wa dini rikena usawa wa mila shamsi hafilihe he majlisi numto wana malahoni ne zekaramu hauke serikali ketufanya mbano go ngariwa jiwashi waweze faye rijiwashi ni sihiri rijifanyilia zenzia rijifanyilia zepare zesali pia ngari somesao ngari lozao ngari bahizao zihira waloa wadi sisi ni mrabe hagari hiyo gari mrali hula 2000 euro ngujuhali visiwa 2000 euro magari yao ya njamro pia hokesansi loko moringe tulao maji na wale watu yawe maji ndo waihuzao wajua jazeze mbaza hao wahemu handu zao na magari na malahoshi wengi tu tafadhali wandu waloko moro ketina irewe ketina maskini ketina mrundu hazi leo ndo rongo independence ya kweli okeko morire ndi hagaza ngebidio sonti pia riwane hokaza lehe milioni mfaranta ni Amerika ngwambo izonzo wafanyezwa nzao nebeka mkaka jahima hamtiti hamme hamse ramparsa azali ramfunga zikaba ramparsa msaidie ramfunga zikaba ramparsa belu ramfunga zikabaya yabo kabati zijohongo ha ngabo suala muhimu hauka wandu alo vanungu ajivi waongo wenchi wadunga ao yauka mzewe yohamba rungoza kweli usikwa jana riono mufti ikayao haka harumwe bunile bunjiliyo hilo no wandu hao onti pia ngabo bwana toi upara Firauna moto mumtuje hende usoni mwa ulemengu hende daena grupu ikanti ngwa tungo unwa mvinyo ele foto tali inuti ilone sabanu wandu waliono na zentura lanizo huja mwana waza ali harengwa mafoto ya ukahaka na envelope ahimi wandu pia ngo azionao jana waja foto la satali inu lione saya uka mwana waza ali haralwa banu ezanzimi wa hindi ekabatiri sala ya ubesha mruja mufti arumanti ya Kisilamu okalelo mapicha hamada yanu ya benuhe na Mwenyezi Mungu halaani zitendo hamada zinu kadhahara alfasadu fil barri wal bahri arumaizo zonti pia wakatema nwa joji benu wa wabuli yo msajaja hamada unu elezalo usihali rengo wandu engobeshe mufti risala nda hivi mwana waza ali oi ikayao hanenge envelope za mapesa toi hende na uralwa no wakomori ego fikiri ndongo dazivi vanu mtukufu namjuhonesa fundi kwezi ukayabanu kabati mru ya tusoma komoriso tipia sima mufti okaka bajaka kafiria kwa silimu sharizalwani wazazi wa Islamu rizalwani wa baba wa Islamu rando harumwe mabayasho pia risomo abasa wandu pia ngwa mafundi ngwa wanazioni mufti olati mufti shola mrenda bala ola politician ndabala ndio ndeze visa ya bahizo wana yatiyo wana muhazini katakatu subutorongo atengweni huishaza ngo ya zamba handani lawumu eprezam zamani ukahatia bange ho maswani na boye haja rele bange remvinyo zizi reliwa atureza dunga pia rolo wanaume ngwalola nao wanawashe ngwalola nao wanaume wa Kikomori wa Kingazijo warandi handu washe baho washe warandi hawana ume kataporo buwe hanyo aba samroni hanya usiki wa mwandu mwanamsha ulwaya ulonziani mongazijani mvuni leo harumwe tsandra nembude haina usiku nembo akuyu ngabachunga hundu hamri hafa wondi hamri ulwa wandu kwa tudwa ulwani ndobi wandu kwa tudwa zana ngaza ndaoje yawesha bidi wandu wanoko mori pia ngao madhamana imafanyaja ngao madhamana wastaarabu ngao madhamana o enotabilite kabati ndu lokomori tizamana okeye zino iniezi ya kiyahudi iniezi ya kiuterroristi wanuma terroristi msaidie ne grupu ya hahe na belu wala materroristi economic wazimbize mba wazimbe zito wazimbe mashishio kwa hata zemfia kazi tu hea hokabeli mro na mahame ngominane kargi politiki ngu yambo ifanyeje msaidie mro na mahame ngominane inuma 40 ranzia fanyo politiki ya tuparo la wa ministry kartu kwa politiki ngu yambo ya rendeje shawala nruenda bala wadhulumu yanti wadhulumu wa Islamu Mwenyezi Mungu walindo yajia waremetwa kiyama shawo kwa tono keki ya mange joka huja na Mwenyezi Mungu yojelia owangazija au wa Komoro au wa Islamu wa Parise wa vazenkandu za nkudi wa waremegungu hasibabu ndo dhuluma neri banukatili wafanyao wangamiza enti ya hatu watoshilio wato hazi wato mapesa wato mshahara wato mahakama wato security hatowa na inume zimilia kamilo wana watosoma ngabo swala muhimu bo wanrungwa wenji vanu kabisa waridungao rikanza riuzisi hauka jana Muhammad Ismaila hende hanenge Qur'ani hakawifasire namna kahanza msaidie bahajara nge hamungia enjezi haujeleza yauka vanu haizenti zenda usoni ganzao ikewa ndwa kenti yabo mahamiji kabisa ebala liswali hii hafanya mjuma ama hamada yunazali yafanya na yengu vumbulo hata lelo
eo la upara Magufuli ya la harumwa ya Tanzania ikayao haini ulomade Komori ngondo hiyo hata mzade ya mramplace Raisi Samia Suluhu ngondo na ujeleza ya Komori ngo dependeo na Tanzania mengo minane haruma jana kutuba hamandizo na hamba wanu kwanzori la wanjie ujojibuje mtu ja Muhammad Ismaila yamba woi filosofu weile usome sowana yenda arengwani azali adoamba kana na mtoribuli ariba kibanu na mimi esentinalaya manama mtukufu ifoni huzise masuala yana hoka alhamdulillah rabbil alamin wobalono tablo hamada we wobalo shuja hamada we ushindwa hajeleza namna yinu yaonese ukakarna udofanya ya hatu zanda nuwe no tablo bwana woi harengeze juba za hanyu na zinundo kwa bokozi jasiniani izo zonti pia shele swali la muhimu engo jibuje Muhammad Ismaila yenda yajitoa ya ukana guyelezo na urenge Qur'ani yo yamba ikayao yoti ndiyo yaisoma ngebidio ridaze au ngebidio ajibulwa ba kweli ngebidio rirenti azali ba nti ko changer ko developer yo hanze raisi aba kimahaminji ele swali la mwisondo uka lelo ngarionao baba la haruma meeting tilo wakati ndo akohamba ukana randi sala pita litazinu karja stimizi randi sala hotel litazinu karja stimizi ngasina paresa zinu karja stimizi ngasina likoli litazinu ngasina izole zanongo projet ndo kufanya shado tudamba ukana emergence kabati rongo na mahamfukare ya kamili nsi ya kamili ya tushinda ya timizi ndongo nzima bagwa fanya wala pitali ujojibuje Muhammad Ismaila na msaidie ujojibuje oaze hamadawe manotable hamadani marenga emila ya hatu otobulia ndubani hanyu kabati ondro sezisewa wasezise bwana we yambirantide safara lelo kuti wa vale valino uje harumwe miji hatu sino abangaro na kanyima notable kamti mafiablo tafadhali mtukufu brembado ngamunesoka ya Muhammad Ismaila ngardo mpara Muhammad Mlariba ngardo para Muhammad Mlariba aurambe Muhammad Dhalimu na isimu ya yonjema shauti dwazo kabalama kana Madina wazalwa wanriho wa kama Yahudi wazalwa wanriho wa kama kafiri wazalwa wanriho wa kama dhalimu ibengabo isimu Muhammad Ismaili homde jawu eliyo karnahum ni kaisimu yorambe Muhammad Ismail gardo mpara Muhammad Dhalimu auri mpare Muhammad Mlariba auri mpare Muhammad terrorist wakage Muhammad terrorist wakaza nongoya zamba we mabana wa dunia watu zamba ibengabo opade Muhammad Ismaila yeti Muhammad Ismaila nge Muhammad Mlariba aunge Muhammad Dhalimu aunge Muhammad terroristi huso wa Komor ne helika oye ya hutubilio wa Komor ngabo mruba nu ambari ubeshele marahaba haukanga we notable sharha kujazulu arumaze 20 euro endelea ba Muhammad Ismaila hamba ngabo wandu wanzu atedamu akanza ya kusudie fundi watu Yusuf Muhammad bwana na bala huzitende zabanu ya kuandonge bidio wabaliliwa watu wazikabaya sisi ile tungo ulila shamnyezi Mungu harambi ya ukana famana atada alaikum fa'tadu bimithli ma atada alaikum o watu mfanye wadi na wafanyiliwa endelea nema jawabu mtukufu ngamjone saukaya za tabia walonizo kasituone sa tabia za Kiislamu kasituone sa tabia za Kiarabu kasituone sa tabia za notabilite kasituone sa tabia za mwenza imani ukawongwa lao wanduko tulangwa vao wanduko tuvaya ngwala lao wanduko tulala yekomoria ngamia wanawashe wala harmazi nzia za Kiislamu warandi harmazi nzia za kikafiri ngo monziani ngo juzao imajeni wala wao nzia za ngazija na Uislamu ngo haruma bange na mvinyo hasibabu ya serikali mbinu no dhalimu no katilinu emanana bao kai Komori ile hagaza ya vili dokao ongwa wao shakwa tulwa ya dunia kwa na urisaidia Uliye maopoza ngo lwa mwanamera mwanamke shawa lonezi kwa tu lwa kama tundu ya tai amani shange video civil njirani zibani hakika haini wandu watembegama haini wandu wa baizenzie masihu ne matasi rere mwana rireme redzi hana wadie wandu watahe prison watahe male prison liyo wandu walomo prison gonelewa wandu watahe ukanga rinda moroni haini wandu natoba kwa arme prefecture yao baipanda ensemeni azalika na ukayeze harma ensemeni wandu wa baizenzie azalia tujotawa yasijorenga zima lizada ulazabaki hede haeshiru onze pendant 30 ans au 10 ans ukenza na reje milananti ngarjula umwa mtuje rela umwa hambu ukazalieti azalieti mfoma mji mtuje yabukana duka mfoma mji harmo ya hambu azalieti mfoma mji harmo hambu kana duka mfoma mji harmo ngazija ratulu wakati wenda hamahami wakamajilisi azalia rengema ji yakana harmo bute ya loza mfoma mji haitandra yakatowema waidha bahira ili Komori kabide shulila bwana harusi yashingiwa bwana harusi ya live yendea azanu kahuntajali kukaza ligu Dr. Muzimaliza daula nezebunduki nezebanki sha emila kana doya tarumo kaka jifanya hakika ile maana kamimi tilashezana heni banulio mi pranteshezana harmwenga zija rekama jilisi reka shuhuli rekama dio rekam sirin ekata lifungu ni kamine place ya shezana
ekatende mtsuje ngamine place ya shezali ekatende mbeni ekatende tsaweni heni bahanuni liyonga mine place ya shezali abwaza likatina place ya mtsuje hamwe milana nti okaka jafanya mbano ngo ilande mana yeye aridharau sont hamwe mila guridharau harumwe jini guridharau harumwe starabu guridharau yabwe shabidi na rufungeshana mboda rikenti hele gunguno azaliha sungu hafulo ambe na ikafulo mbowano wanruka zema gunguno bonti wanruhima wanti pia wa mlindi zambabizamali za daula azalia ziva wa levi no wafiraji no wedi no wanru wanti pia iliwa kedingoni mwae awe ntike navuka rijo tafadhalo wazi wa milanati wakejuma humbre maze fatiha mande heliwa kaombe ya esele kanto iliwa ganye match teori sari ganye match shababa kukaya rijokaya henza hebushini henza hela renyo henza hefaranta ya rirosha bontiju okanga bwandu walula ni watunjwa huja walona mapesa wajojua wabu entreprise wafanyeni zofanya no ili entende lemsoni etika tunjwa hela usoni ho uhara azali ya utia ebenge yabo holiho mtuje holiho wa hambu kwa tunjwa mparazali wananga wafanya delegation zehamali za hambu wanazikofia wa mtuje wanazikofia wa hambu wenda wa mambia azali ukaya wanuhanga mizaya ntire jigingoni holiho yolinda maudu ziyaleo holiho yolindo mozu jao ziyaleo yolinda mahani ziyaleo chazano ngezo pia wa mbulia ngufanyizwa nzao orambe nizo hamba rifanyeni zofanya ezabakindo walobo ntijuyu heni wandu washingemo ntijuyu hao heni wandu washingom mjini hao ili azalia yarkambali ya to firaji ya to levi ya to le bange ya hokayeni umruhitwa wandu mwana ya ulo mpira ni hula serikali ndo ambie moto la ya uweola oleka na mfungwa salary ya hengeti longu vayo